Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa June ni som le pakhat ania tun truma hian Mizorama chiatna rap thlak tak thleng chungchang te tin tun laya mitam takin kan nga lel em mitam takin thleng lo jok se ti lo jok se kan ti em ni loi bok si Dr. PC biak siamaten debate an nei tur chungchang ba ka Russia le Ukraine lam thu tharte kan ngai thla ho dona athui de ulek dona angai thlape ta nero abeng war thak veu thungang atop lama Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thla dona ni June ni som pakhat zandar kwale achan ve vel khan mission veng kulikon rota thar Mahindra akanga in le thil dang aman kai ma in he motor kang hi thel man ni ma se motor ero akang cheman le thung motor hi PC lal thang moya ta ni in garasa ada ani a akan lai hian kongpuya kongwang tan zonga dingin akanga ruk tuma lak chua ani rinani zamuang khodaya chet sualna atheng ni som pakhat tharuk sang ni som ni pahni in ring ni chun dar som pahni le dar khat in kar vela khan zamuang khodai zol nuam rot zairum kon dumping ground na bike gixar dum zara mama anti bok aming tak ka hello pulal jiding anu pui pikhu minaw reng dil khuwa chu ache suala achet sual dan hi mitam mutu pungkhom jinga anom lo awangin thu chiang riat har sa hle hetiang hi thil khen dan riat thei chin chu ani tlangwal lal riat puya khiang te son of kelal thamwana zamuang chuan a motorin chongbola section OMA natlang bollo paitur dumping ground an pana nok paina bul cholbuka thi chonga alo let reng chu zukmu in ama hi thi senina bual na in thi sen a hlo na sang reng hle a biak theipo ani lawani tlangwal khiata te hian boy somin zara reng dil khuwa alo ni a han eng chiang le devin a bike chu kongsira fel taka tun that ani a bike hi amalam hi a chede vekani kongpuya bike tol na nu ma mu tur aombok ti chuan boy pui theile in hlan chon ngai ang te information siam zung zungin mi pui an pung khom zuya ama zara hliam pui tuar po reng dil lama OMA ruai tu le achung te lo thlengin kortha damdoi in an pan pui ngal bokani ngun taka zir chianin motor nena in sungei ni in a hriata a chet sual pui ni alang te hian a bike hi kongsira hun that sakin ama hi cholbuka anlo mut ani mel taber ti chuan zual ko na thu engma omlovin an tlang ni in alanga tin zara hi natlang ten atlan thla hi lo mu fu in zumu ma satu tenen a hun rei zong hi minute som panga vel chau ni angai ani bok hetiang ani awang hian bairabi police le zol nuam le kortha police te biak po ngal ni in thilom zia hrilan ni a motor hi an chang ani alan dan le ni phung en hian thin arim du hle maya lo boy som tu te hian ngatinge zual ko thu hi khoya ma an thleng lo thi tura an kalsan ni angalang hian lung ati oi lo tak zetani hei hi chanchin kan riat thei dan tlang puyani a kan han share ve hrim du ani ti in WhatsApp lama anron ta lang ani tunlain hetiang anga to sual to atipal tu te tlang te hi soitura om ta fo maya namdang anni chuan thu hran ani a mizo in kara phei chuan hetiang thil hi chin tamlo a thale mai tin lir thei khal tu te po keima ni film khur viau ma ila midang film khur lo zar te po kan zo thei ani ti hria in keima ni phei hi chu kan thei anga kan film khur hi apoimo tak zet ani kan hria theu to angin ni som ni pahni tharuk sang ni som ni pahni ni lai ni le ni som ni pathum tharuk sang ni som ni pahni ni lai tho ran zandaria thian dorpui multipurpose conference hall UPC thurin zirchian nati thupui mangin upa Dr. PC biak siaba Presbyterian le Reverend Thanglian sanga te chuan in komna an nei dona
zan khatna hian baptisma chungchang soyani anga reverend thanglian sangan bulatanang zan ni na hian ones le trinity chungchang soyani anga upa dr pc biaksiaman bulatan ve thungang he debate tura hian host turin puwan nei thanga van chong chu beisei ni ma se host atum lo thu puwana chuan ti hian posa siamani dr pc biaksiamale upc pastor debate tur ka host don lo dr pc biaksiama hi ka thian tha takani pathian thudu takani a anun pum hi pathian ta na hlan mi ani pathian thu diknia riat chu trantlat mi ni in atul chuan amol phokpuingam parallel bible siama athuma tongkama wangin upa ani na anga arong bolna choltirani hial kei chuan a bible le lin kha tha kati khop mai ama hi tharau mi deuh mai ani a arau chanero ka riat thiam pui vek lo cross war zoram mun rang ranga phunin hun le tha aseng na sa hle tunlaya upc pastor pakhat nen debate an nei tura moderator turin min be seya an debate tur hian ra tha achua karin lo wangin tilo jok tura ka du thu ka hrila thul thei ani to lo thu min hrilin moderator tura min hual thu tukin thlengin ala soi pathian kaloron photange ka ti a debate tilo tura kala du reng thu ka hrilani tilo tura ka du thu ka hril chung chunga moderator tura min la bei sei chu a in thla hun thu vo in tlai khan ron soin thilti fel angai to sia midang kan lo dap mayange aron ti a min du sakna le kalaka bei seina anei dan ka riatin aza ka ti chuti ruale ro chuan moderator kani angai lo tur chu ka tho huai mai debate nei antum chung changa ka ngai dan ka soi share hi karon da ve hrim hrim te ang pusiam in thil tum hian ra tha achua ka ring lo lal isua ring tu te hi khovela ngai dan rang nein pom dan in ang vek lo ma se isua ring tu kan ni veka hrin khat lal isua atanga chuak vek kan ni vanram kan lu na tur chu isua chawani a doctrine lam hi vanram lu na kailon ani ber lawang in hial chiam hian u naw kara in pum khatna ati chia a in epna boruak ati punlun zualang eng ang po in nial dang ma la i min chuangin karing lo heng hi khovela soifel chi ni in alang lova van rama atakin kan la khafia chau tura ingai zo kang mu nom thira thir tum cheu an tamang hei hi khovel thil ani lova tharau lam thil ani sia tilo ram ula kadu pui cheu ti in puwan nei thanga van chong chuan hos ni atum lo thu ti hian aron posani hemi chungchang bok hi puchal lian thanga chuan ti hian aron ziak ve boka tu chuan nge chak jok chu puang ta ang ma ni theu in elfia zo kang u mi om thale le lai va per pop pop lova ma ni theu in elfia hi ava poi mo em hredik bra kanin ngai na champion pui kan tum hian lo champion po ni te rengila midang teril ru atina wong thina sin midang teril ru ti nat hlau wang ringota thu tak puan ngam lo ero pathian du dan po ni in ari nom chuang lawa pathian thu hi midang teril ru vati nat na tur ni lovin ril ru hliam te dam na tur tu te tun din na tur khup zoi te ti chak na tur le kut wai thla te ti char na tur ani ti hriat hi awa poimo em kan ram nat na pakhat chu advisor ni kan tum de vek mai hi ni in alang ni in alang ti lovin ani ti in soila adik zo ko me ukil beng hlai la kan tam daro ma ni chairman chopin thu ber thil ti thei ber ni kan tum hlom vek mai chu ani himo midang nun du tui le si in kan nun ero atop pru le loma tong kam la hi kan du tui lo hlom le a lalpa mangai fa te kanin chuk fok mai hi chu mithiang lim in sum thei mi ni zok hi kan thlang lo hlom le ni in alang midang te kan soi sel don hian ma ni hi minute ni khatal han in en fi ana chang hi hria ila chuan midang soi sel thei din muna ding kan ni bik lo zia kan thre thei nge ang mole tun huna hian kan ramaring tu te hian kan momo em mai chu ngoi ani kan ti hian
trong mía lo thu tak soi mía lo kan soi lova kan soi tum chu Isua chu angoi renga ti lam kha ani lal Isua khan thiam thu renga soi ngai lo angoi to pa tlom na le mangai na in khovela ne ani lal ini elo tia zo na ero chu achan nge yangai thunga mi ten sa kholama kan rin na kan ni na min zo tani chuan Krista a kan ni na identity soifia chu kan ti ve ngei tur ani a ma se mirin na aponga taka va soi selero chu ring tu te ti tur ani lo u naw te u midang te ne na chu an om thle le lai va per popa va soi sela thiam lo va chan tir ni rovin mangai na rongbo sakhi ani zo kani midang soi sel le in hial na hian chunglam khian achak zok aron puang don lova mi hring ten kan tran zok kha chak zoka kan puang mai dona omzia anei thui don lawani ti puang turin zol nei ni kher ngai lovin achiang sa em ani midang soi sel le in hial na hian chunglam khian wana tangin o in kha achak zoka kha achak lo zok ti in achak zok aron puang don lova mi hringin kan tran zok kha chak zoka kan puang mai dona kan lo te ve na khan omzia anei thui don lo le ani in soi sel thei din huna dinga in ngai ve te hi anin soi sel thina midang te soi sel thei kani ve lowe ti ril rupu piangin midang te an soi sel lo mai ani piang thar dik tak chuan ama riat na anei maya midang te ipiang thar lo ti in thiam lo an wa chan tir ngot ngai lo baptisma thora ichana wanga in chia pilzonga changte hnena ipiang thar lo iwati chuan nangpo ipiang thar bik lova chutiang bokin in chia pilzonga ichana wanga thora changte hnena ipiang thar lo iwati chuan nangpo ipian thar dan achiang chia bik lo ti in soila kan hoviau mai theya I huwa ani phei chuan ini na ani mai lo mo doctrine manga in be na hian tu ma atang to in kan riat ve china ra tha a chuangai lova lal isuan ro puina achangai lo ma ni champion tuma midangte ril runa asiam na mai ani polan mi anial ve thin ti te chu lal isua a in nga aya sa khuana mai du tok ho kha aloma nial thin ni keini helaya isua ring tu theu doctrine in an lo deuh awanga mi om thale le lai azalai taka vain dek saka in piang thar lo tia va be na hi in nial na at thak chu ani chiang le lo mo hetiang hi in nial na at thak zinga khung lu lo thei lo ani na lai a omani achan chu doctrine manga in be na hian tu ma ring thar asiam pha ngai lova lal isua ring tu te in kara in rem lo na athen mai zok thin ani doctrine manga in nial na hian achak zok puang tu chuan atan lam kha achak zok ti in apuang mai thina chu midangin an lo pomin an zui pha don lo ti hi achiang sa le in ka ria le thiam in ti wanga in nial na lek phei hi chuan pathian huat ber chapo na min hruai lut thin ato bera chuan kan riat ve china doctrine manga in nial na hian in mangai na ati pungsat ngai lova lal I suaram ati zau pha ngai lova in rem na tha asiam ngai lova tlang thiang hlim nun a hlat zok thinani thiam in chantira trong kam moya kanin holo thil tha zok thengse kan du wangani ti hi chu du thlan na nge ya in per pop nuwa unaw pa kan thatlan zok nana per che kania o ti angvel chau ani mel ho ui ang maya mi pan lia saka in bau lo hian kut uai thla te ti charin khup zoi te ti chakin ke bai le phar te ti damin tharau middel te hna mit warna chanchin tha Israel zel zokang uti in puchal lian thanga chuan hemi chungchang hi aron ziak ve ani Russia le Ukraine lam ngai thak chun zamang Ukraine president in NATO summit aman puidon North Atlantic Treaty Organization NATO Deputy Secretary General Mircea Joani chuan Ukraine president Volodymyr Zelensky chu Medrita NATO summit man pui tura som ani thuwa soi he summit hi Pacifica NATO tho puiram
Australia, New Zealand, Japan le South Korea te point an ron tel pui don ni in zo ani chuan a soi nei to huang ti zaute open door policy nei te chu soi ho tur poimo tak tak zinga an tel Finland le Sweden te hian min ron zom kan be sei Ukraine chung changa thutluk na kan sia mangaya President Volodymyr Zelensky chuan Madrid he summit hi min man pui ngai don ani ti in zo ani chuan a soi Ukraine tan European Union zom antumna call a engtran riai ni inalanga European Commission President Ursula von der Leyen chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky nena karle lam hian Ukrainian EU zoman dilna executive opinion pek chu ani ang ati Russia in aruna wang hian European Union ten Ukraine tan malak wat andu pha membership status recommendation nu hian kong thui tak lakal angayani ati Ukraine chuan June ni som khan Kherson region a Russia sipai ta tombuk an kap ti soin kifa sipai ta chuan indo tran tira Russia thu nuaya territory ommek chulak let le tumin thei top an chua ti an soi kan thlo theina te hian mel ma te in khwarna ba ka an ral thuam le na thok te omna mun le Kherson region a mun panga chu aka pani ti in defense ministry chuan thu chu asiam Crimean Peninsula marlam naya Kherson hi kumsak ni som pali khan Russia chuan an lo lak sak to a February ni som ni palia Ukraine an run nuwa Russia kuta tlulut masaber jingami ani Ukraine chuan an ramte lak let le tumin tran an kho le meka sipai in etna boruak chu ala tang leti President Zelensky chuan June ni som jing khan asoya nileng in bompuak riring tak tak ria tura omrenga regionaram ribula indo na hi anla chunzom zelani ati Ukrainian grain anda thatna Black Sea port of Mykolaiv ton nuai thum da na warehouse chu Russia inan bom chia hei hian Ukrainian te mahun ati thimba ka African Union thlengin angong rin ani TASS news agency in a report dan chuan President Putin a chuan dirsi sign thar le in Melitopol le Kherson ten Russian passport an pechuak ati Ukraine First Lady Olena Zelenska chuan Ukraine doctor tamjok chu meichia ni in entrepreneur za asomnga meichia ani boka Armed Forces of Ukraine meichia sing thum sang sari omin commander sang khat aya tam anom bok ti asoi Ukraine meichia ta hian anraman mangain ramtana in pe antam zia chu Zelenska thu soya tang hian a chiang vio ome Russia in Ukraine aruna wal chemical weapon watchdog te chuan Russia hian chemical weapon a mangem ti anvil uluk le a Organization for the Prohibition of Chemical Weapon Chief Fernando Arias chuan Russia in Syria lama Assad regime an pui lai khan white phosphorus man ani thina tuna Syrian fighter tam tak Putinan acha lu awangin ngai angam zan lo le ani ati Mariupol lama chuan cholera HRI aleng mek nia soi a oma Russia in Mariupol building sang tak tak sang khalza thum zat mai mit thi ruang po then fai theilowa an bom chiata wangin henat na hi aleng mek ni in Vadim Boysenko Mariupol mayor chuan asoyani Severodonetsk khopui veng tu sipai ta chuan Eastern Ukraine Donbas region lama chuan khopui dai fem an laveng him ve thei ramani Russia chu UN World Tourism Organization atangin ain nuk doka heti lai hian Volodymyr Zelensky chuan Bloomberg interview a Ukrainian ram inchis khatte po Russia kan pelawang ati German Chancellor Olaf Scholz chuan Serbia ram chu Russia in Ukraine aruna wanga European Union sanctiona tel turina soma mase asom na hi Serbian President Alexander chuan a nolani Russia le Ukraine ta chuan an miman prisoner of war in thlengton na avoi khatna nan neya Mykolaiv region governor Vitaly Kim tarlandanin Ukraine lam Russia in an man te chu an chua ani US President Joe Biden chuan
fundraising reception Los Angeles an neya Ukraine President Volodymyr Zelensky chu US in Russia chet dan tur kan thrilin kan warning cham chia abeng khon du lo Russia in ati tur ati don ti kan chiang reng si a wal war tu nuwa hetiang hi ala thleng le ngai lo soi war tavia wa po min ngai mai thei Putinan Ukraine run tumin asipai te ram ri apan tir ti kan chianga ma se Zelensky an abeng achungong lui tlatani ti in asoyani wei so hian Ukraine chu support thale ma se British sipai ho tu lui General Lord Richard chuan rai tak indo thiam lo ti asoin The Daily Telegraph indo arai po le wei so strategy chu kan muchiang tolangati Zelensky chuan zirtom di khan Donbas indo na emo khoilai indo na po Ukraine hi kan chak done ati lain Russia chuan Severodonetsk an la to thunga Russia in he indo na bul atana hian ne na kan changang battlefield a hian Ukraine mahun chau nilawin khovel huap mahun ain ngatani ati Russia in Black Sea Azov Sea ablokawangin khovela tramna na satak achuak thei ati Russia hian ma an son zela Russia beket separatist chuan Azot factory Severodonetsk an be chiam nuwa helaya hian Ukrainian fighter zathum zalivel antang anti lain Luhansk region governor chuan helai hi Ukrainian an control me ka ti thung he chemical factory a hian mi zariat velan toma ama in helai mun hi Russia chuan za a somriat zet athunun man ani Donbas region Severodonetsk atang chuan Ukraine sipai te antol kirta a US in a pek ral thuam tha chu Ukraine sipai ten an mang man talova athleng man talawani hei hi US tacticaniem ti ero riatani lo Ukraine chuan International Atomic Energy Agency le Ukraine Zaporizhia nuclear power server te ti nun le tumin an be meka operator te an thok rim le ani Institute of International Finance IIF ten Russia in Ukraine an run chung changa report an pe a waste sanction wangin Russia economy chuan thanlam ain brain drain an tong zoka Russia in kumsom panga chung zet economy atho ha sa chu a hlo don an ti sangni som ni pathuma Russia economy za a pathumin aniamang anti Putinan anram economy in atuar lo thule na nei lo an tlem per lai an ton mek thu asoi kha alo diklel deuh ti an ron soi chiang vele ta ani Ukemi son pinar kumsamli pariat Watford Ukraine mercenaries Russia in death penalty an pek chung te chuan UK sarkar nena Russia mi UK sarkarin an mantenen prisoner of war exchange nei puiturin an nge nani